Kinonya atrok kibakit jingkit kelang na Thai West, Eastern, Southwest bat na East Kasihil kilapan triang ban omlet ya shadow morong keneng kumbala betha Kebor District. Kebor District is Eastern West Kasihil kamsya ban ya kitrok kibakit pelat kendai ton shaneng nasrok mamaram ban mi semolonde lat umsaw. Namal bakan penjot ya kasrok lada ailat ban ya sahu kini kitrok he bat kumta kalapaya semorong keneng ban mi sedamsai. Handai mentakasngi apsau tarik ya yong ajar pesan nakal yang ginung nya atrok kapan ikan ikijing betha barkia kapan dag baong balada kasoka kamsya ban ya na mamaram kadai ban sya ban ya no na jingking dam kumbalai spa tali aitrok na Thai West, Eastern West, South West, East Kasihil kasuyeng lan harut kasrok nado lat maureng mamaram pada hagiwe gijaka hadin ba sya kang ban ya na katai kasrok mamaram. Sẽ đến bên này, ở đâu, mình ta kỳ phá là một cái, không thấy mình ta bên lĩnh gì một cái, có cái những cái đi bên lĩnh này ta có số đó, đã bình nghi không tâm cái đi bakali cái đi balasnya này, mình ta nampak langa hanya kali lalu sem raja Arfat, haduk mình ta, kamjudan jingwit, kamjudan jinglumar, tang mình ta kasih nunggu nongkong dan lagi aku nih. Em nghĩ cái bạn ta là phải yang jengi tengah era juga jung di depan, lada kemut lada sarkar. Lada kamsya nang ne kumut ka hapay lat ladam bat ka sarkar kong hanaleg nang tela po mor kleng ngilam kleng tengi melet dayong orang kleng ginam le dalile ro am bat juba jisting nyele nang ne bat kana kawai ka masik ngipha sarkar tu perkhat lang yang ngi beduk busuk namar kikup silang kisam silang ngi ka banyak kali ngi belakau mde ka kam ke baruspa ngi suk bela. Nana iskamata lada ka sarkar ka ailat ang nita ngingin hunno lada ka ailat ang sibit lada ka sarkar ka pa ailat bag yan ang ne nginyang may hane kahadu ba ka sarkar kan ailat ngundol su da ko yelenti bang ninyag lan agam bandang ne lamong dat ya katang tali kali kalabun ladu la mureng sadu samirang la yang terter mo dari nyu tong teng ngasih entak entah ya yung burung nang sang kuang buku ala yutak